Dada CBM yasamu akwaba Adom TV bedroom dwumade no eso mambwatema yadase se wode enkomo ati seye abreye nti tahila ne de dru ho a 14th next month yenyina ye share the makers house na yakuhu nyame animo ni animo ejidie ene ede ko de edu so no Asem medika medin ya fia amankwa tamaklo enyi free ha ne tie bi na baabi edru no se yenyina yamfe ho anyimu a yebesa ya ansanso a yebepra ne ada na esebia yarefo gugu fie esan obi ne negligence anase esan obi ne edufuru po se onu kwa like kan ka bi yen kana sebunti omienye careful na anopa medidi ena mpese onsu hunu bi ana anopa yi as a team ebi a office no ne ade ope breakfast papa bi adi tototo ani a wunya bi we no hygienic way and a cream bees. One more aye rice water. And your rice water and so won't be brew. And one mamma milk. Aka home. Tis all the guma who's an eye tick. Tin a sandwich and also the equacinsia baby. And yagro cream bees and no self-contained. Tis a breakfast, then lunch and a supper. The way a piano or per se queen's bee. Mehiyane kama Queensby Catering and Decoration Services adia. Number 0244 362256. 0244 362256. Omani mutse aduane no so de timesro sandwich kakra Tom Brown kakra rice water kakra hausa koko kakra nyina omo ye se lunch nso a mid morning de aduane no omo nya ni nyina say a wedding engagement adoring a year a show free Queensby na womo mesom wahoho ema kama uno ho the number ena mede amawono Queensby yeda mo ase papa say mofa ye ne yen guest ye funuma no pa no ho ka cause a ball no num pa mu ho ne ya start ya kasa bedu nei ti se bebo 7-8 na e breakfast are ready madom ye breakfast no so mese no ya na ha dwen so we di breakfast or pomode ho sam no etumi akoyie e de amount Queensby the show number no then they wo mo eni kobo enti eno aye hyenkoma we kra da nye ededi kan ni aye kan road accident kra ho asem na ye toaso because nyame adom sa enkawanda ai kwanhia na si na no benada ana joada no na abatan ene nkwada won momma ato na nanom nsie do no nyame adom ebi munya wonti didi mu so wote se fire commander kire se na akora ketua bi ewo mu na hwa akora ketua ne plaza ye de abobɔ no na wo hwa ba mu akuma ba ko no so ede no a emu oye o kranketua na o plaza no enti we ne de yembe aposhin blame bia de se bebi a ye kan ne se yesre ye hu yesre adrobafo no momiento yebo enti ya na wa ohyenken wa no awonkwa hu hia wa na ase de ebi mo kra time ne nye so all time so person overtake you obi kra no calculation no kra no enfeye na wo de wa hwe curve mu na wa hwe shadio because akase we mo no omo hyeda nko bebre sa anti sometimes so ya oho say as a person we yi efa ho a ebu a wa nhye ni papa pa won fiu eye problem o hwe me wa passenger nso timo o passenger watim yesremo mesremo anti na me ba ya me ka say passenger fo no anso so ye wa sudie so obi drive carelessly a mesraw entina munya din kasa mabom pa ya kire nyame na awrade mfe yenkomra somdue mi wa wunim sa ade na ekoso na nye uso utie nyame aso nyame ohwe nso da mesraw mo na passenger fo no yenso ye wa asudie ye wo se ye wo se ye ka uko speed anye wrongful overtaking na utim na wa ye din obu onso so otena ka mu a because of sa attitude we be into oda say hate into wada kura de besinsi Debbie front to tena nyo bia na tena front
na at front ada say hate aso be wie driver on so beda o de be sa no mesremo passenger fo ba ku yi nanim se wo kan na mo bo be yie no munya ye o na be nya ono nko na anya o obi breadwinner papa bi na obi ne carelessness nti ono de wan free mo so ne nan ba ku ni ho ne nsa ba ku ni ho ena me ka se nya ne tipaye because of accident bi onya ye nti dem bia o twa eswe de bia o ye CT scan ni ti wanya tipaye hwenkran ketwa kraketwa o ne ma me kɔ omo ma me kɔ na aka nkora yi na ye nipadua na akora no bibia nka no kora na da asai na afidie awoso no afidie awoso no nti akora we wo nyini nyina no nompe no nyame amamu amiemiemu ansa nya no foforo e wo no ani nyansan mu a na afo no so aba abeda ne yare ne maami na ekoi ene maami ti ase mpo na da asai na maami ni ho yesre ye nyina obi anya na sede se driver ne yade bia wo se ye nyina ye wo ka ne mu no ye kasetia na me nya wo mo because me hu se driver fo no wo mo ye mfonso na wo kampana ne buafu ne buafu sesi a wa hwe obetwa adapa na bai fo mfo ano nka sempa ta bi ye nya ne sa ewo na doso asa nkwanhye ne nyina yade anke betumi a prevent nti ade ne ye ma ne sim na ye mihu yanka adai ene nkwanhye esi na nsanya nkura nkwanhye o kwanhye na akura kitu bi enimu na de esisi nei se wuhunu ka no ahu wuhu ka no se de na ne sutie so nye wo mo ebe ho ena ehunu ka no ediri a se wuhunu se ka ne hwa se so se te sei we ye ka so ade na esi yi no we se wuhunu ka no se de etie ehe na woko enti de ye ka ye se ye kwan ne nye ba medofo se kwan ne nye yi na wa wunim se kwan nye yi so wo to obo a ye nura na kwan na nye ayampa yento yebo na anu odin pa o na de bia meka nse se wuhunu bi ana abusuani bi nko bi mu a ye beka se ye tuatua waso but we no musa na wo se ye ka Roma fonto mo na no akwa de ye beti ye ne se ekiki mi bi hye baabi na wo mo sori ana wo mo de ato wo mo takire mase na wo mo de nam ene atara wo se ho ahwan asra na no watwe o shenkani a wo som enipa be 34 na wo ye se ye mawo ye aye kunu no mo ye adrobafo ye ma mo papa no mo kwa mo nkasa nche wo mo nyame dom no obedu fie ne nkasa because sabe ya ye ken dodo no ano omo nam kwan so a wo mo kɔ tie ya ye wo fie no ye wo krunum we kra de nya public ones na nkwa private ni nyina ye nyina ye nya careful wo je wo ka ni di said dien mom ye nya careful ba ye nka yaw won ma wabusia no wadofo afiri mu na mom kwanhia na esi wo nkokɔ anka eno ade na Wednesday Tuesday no mensin mu crash pani ekɔ hospital hɔ kɔ hwɛ won ye nkotie bi mra Gladys Nati. Mami di Gladys Nati. Mami di Gladys Nati. Ye free akladen ye ko. Ye free akladen ye ko. Se judadi aso. Kwasi Nkrumah. Moti fakote. Jet. Aklade on. Ka kwan chiwon baby o musi doctor da ai monobu hon yeti achire. Mami di Gladys Nati. Papa sorry. CSC. Wa krade wa. So am daddy so. Enti moti he fakote. Moti agrade wa na moti so menya. Yeti aklade. Awo e frozen.
If let me Kwesi. Consider Kwesi Junior. sitting and that's one better one. Don't permit. That's big miss your wife, you know. Oh, no current there by a rehosem. And I asked him. A foot near the Ramayan in I. It's true. I shan't cafono. Yambutre. Near Queen. Oh, be I will check a crabby when I do yen able. To sell her records. And you pay dinner from because instant A6 cannot 2. I had 2. And I had 1 cry and 9. 9 and a free. Oh, Yaribian a bit my chew be a queen at that instant. My municipality in the Daniel Bay, a cabba. I was sure for no over near to 2 Aquamasem. John, on behalf of the President of the Republic, Yabe donation, Yadebe who can a kakra, a year or shake an okay hospital, and they are foot in Central for more be here. More education and course from last week, we said we be a new road. Within this month, and Coco threat. Acquaintances in a dorsal. We have fire service assembly, police assembly. Almost all your man from the best, I say, Picano. We may share one. Areho ti we no akọ akoye wado ye wona epra na mse nipa be 10 e na wono mo ewo ho na ye kase ya no behu baby no edie no de nyame pe because the way aka ne ye ya na ye wo survivors ne de e nyame pe and so you can see say wo mo widie mu no sa small boy na wote se wo kasa no nyame na adom no ba kokko hwe ne widie mu hwe ne ma ekoso to me no say ne point na ye gina so ene ne say yen passengers no emre no aso I was see a can be me say wo be kan wo ba oba ye 1000 and coins ka tuatua na so I was see e ba ebom ne fight saade no na se nipa ba akofo akoka na afa ato adapetwa ana se wo yam hihye wo ni speed nti wo beda no wa hwa wo beda no wo beda be wie no na nsamampom na onam Mummy nyina yen sorry ekwan na awie dai yenye nwie ne ye omuguso a wo mo ye enye ekuye ye wie nso ekuye nti se ne yenye dai mummy nhwe hu ye adroba 42 ekiki me no munyai na wuti was me de ekiki me ato me teche ma se na ye de yi abra wo som mani padodo sei kofo ade che papa bi ye kwa aba na mpa ya nkwa ama obo anyumo obo ye sa anyumu ya kan ntanka director kura hwehwe de to sokora sometimes I will see a bo na nkonipa asumu ne entie kwanhia ayarawo de make can say de wo free mu no ko na de wo pra na oda hospital na ne nkwan na nyinara so odi akoniaba wo hospital ani passengers yen sorry emo bi beye because of who se car na eco speed wo ye overtaking na ehia hwe the other two see be pa we overtaking because who say car no so want to menko but what do curve mu ani curve mu ye overtaking what hwe curve mu ye over say hwe say seba ko income no anso de kakra bia nka we head on bang no no kra na save kra wo be wie no wa hwe na amena bi da ho no no akwa akotom to no no wo save obim no rather no mom e no no kwa akohia nkwanhia ade na ade e betumi avoid ye be ya ma akoso na ewie abonsam bi otem ba bi e de ahye no ba ifo bi otem ba bi ne de ahye bibia na e ba ye bibia na e bonsam yenya esrem ani diemu enye ye kwan we na mo de test ahwe mo car ho den ko speed sa na fi income ba na wo na wo de wo le mo kama e kono na fi at once break no wa bodo wa behye wanim ti nyame amfa fia na bebom na de betumi avoid kum nipa ya na so do bani ni nyame gye no nkwa emano a e wo se mra ne won mo ye adwuma wo se mra ne won mo ye adwuma gye wo mo license afebọ because wo ye ayi ye fra mo say manslaughter I don't need to yes am man license esa kaka debi I have dream pa ti we die momo aye mi entwa so ankwanhia na no aye dene dodo
anu aye den bosumi we mu nko a sa wo de ye ja ade meanwhile you see ya fi mu kra no half of the year no tie de MTTD mpanifo National Road Safety Authority Modiaba is more than the whole year 2024. Just half of the year. Year 2024, the entire year accident I recorded. Now no accident cases a no a door so crashing si ke go bi bottom. Any pair wo. Ade. I don't know what's a basa. Ni a kind ni pair wo te sabi sika 1,000. Any panko a wanyare another o tu kwan aba. Wama omuso enenam kwan ho tene baabi tena no meka vote oti ho baabi de ekere adwadifo te om baabi zim mana sinyina atete ku omu ya wa wonte ka mo tene baabi ka na akra ne yen service akesefo no on ko mechanic shop won ko fitting shop no ono a adan no ho ayi mechanic no ono a gina kwan mu a fix car no we move Adey amen call my way o my miss am akwa baby me Josephia ne mate say don't know baby a shine you overtaking now say so yam crash yeah fa from biribi adan de onyame na de ko bana ne ma yi hu no edu baby a nya hoden ne akodo especially say ko masekwan yeah ya ne say nipa so te shan hodo ne ma eye sa ne ma nyina nti speak up no de ye be koso aka o te shan mu de me de say o ka say o te shan mu na o be kasa kwa masabe ateni kwa ni bedu na monya nkwa is better than say o be kan wano atum na e be kwa bibi o me da sipa o ene nso de minim say e bia wo Fidelity Bank and say o ni kotoko for sign contract bia it looks so good extremely good onyamisha me da say onyamisha Mr. Tamaklu e o tell you also there ene tell you for man o men ntema na e ye ni o mo na ye adwuma o yate e me no so abeti ame fa osi ha na no mpani fo nto so bi afia amankwa Tamaklu me so kwabna Queen Bees ya me guess Queen Bees me no Tom Brown and come back in. Then one more Tom Brown be say is it Monday or so? Yeah, I think Monday nearby. It was so good. Yeah, and then so you are rice water. Good. Rice water. Your favorite in me or can it said yes, Sebi. When your sandwich na chain. Okay. See, you don't want say pa. Kwabla me found see and trust. All right, that's quickly we are crossing over because the Ghana Police Service comes to give us an assurance, and then that of the New Patriotic Party also have issues with the assurance being given by the Ghana Police Service.